Batiri wa kanisa ya Catholic Parish ya Igoji niwe Father Lawrence Misheni norotete ngabana Kawira Mwangaza nikiria kuga mutongeria ojo achiritanete burugo tigira akuthiria parish yu augite batebera na batiuma kithakene kya eka 33 kiria ngabana aborete kumaruka kiria nikyo kenda kethirwa kigya kwa chukuru ya Obundi na Otea Antonio kukaririkanwa ntuko ya igoro mama na ratirimene na tongeria asiasa bantere unikenda kwariria ontububu aria aritwa bambere bagatonya mweri jwa kenda mwaka ojojo mutugikare katwambiririe chio. Igoro nyuma ya gavana wa Meru Kawira Mwangaza kaboriwa wena bamwe bakariba Igoji wikinya kithakeneke mwezi bari na moto jwa mwezi ebere Antonio wa mwena skuru ya kanisa ya Catholic kirere mndene jowi kenete Igoji boarding na ndinarwa batiri murungamiri wa Igoji Parish Lawrence Misheni na ugite no kathirikareji ya gavana Mwangaza ekurwana na kanisa yao twari na munya turona kitaka kiu twana kiraiti tuna kitaka kiu na leo nyume meri etano Kawira kweja gavana Kawira ni onto tochie Igoji ila ambiririe kumira nonto ukayaka kwena andwene ne mono ya Catholic Church na county government ya Meru. Batiri Misheni no ugite bota kanisa ni bari na endekithia ati kithaka iki kewe University ya Kenyatta erete rwangirwa waja akiuga niko komoka gavana Mwangaza kubeithukira akiuga no kakwenda kuthiria kanisa ya Catholic Igoji kire ugite watho bwa kithirikari bugaita ngugi Antonio aja ni untu bo batete kire skuru ya wethukwa nonto batwe ja kanisa na proposal umete kinya kiri Moskabu agwa kithaka keda nege kinene no twambirie kinya kore njingi nenge atumite mbere ta kinya ta university beja ukalako na bana nkara 21 acres lakini decision yeu of rate ngoka kuna a lot of interest no ntuba kwenda wipe the Catholic Church in Igoji. Lakini kanko bora Catholic Church to never be wiped in Igoji. Tenga bana Kawira omeretire Igoji. Tenkonge, techibugitonga, teba muchengere. Na babo bangi barete Catholic Church Igoji, Catholic will still remain. Baraba kwenda kudhukia shukuru eu. Tafadhali wasahau. Kwa sababu kuna sheria, tukarwa sheria. Catholic Church ikaumagala. Na one Kawira emonie na ntubawe at the Catholic Church is still alive. Kinyanyuma ya gavana Mwangaza kuga kwa skuru we mwaka Disemba na bakirasi kabina na barike kigerio Batiri Misheni na kuga bogote no betite na bagatura kithakene kiu monkotirio na kithira nindo gavana Mwangaza ari nayo bari tayari kumirwa indo wakiuga bate kupinga skuru yote iretwa aja na bota kanisa bari tayari kubeta itira kithakene giki na nonto skuru ya Misheni ni private na giki ni kithaka kya thirikari na batu tuingwa ni thirikari na tuni tukwenda kuma na tulienda kuma kinya oreo kinya wani atutetherie ebere kenda tumbagwa kwa uturetekeria ba class 8 bagerio bwaga tutekaithafie na wekenda father no aibanga ari ja private person na ngugisia tunaciendelee babenye te possible no ntwana beto penalite ya kithomo kwena Basic Education Act irediga light ya mwana wonde kuthoma no tumba koja kura institution ile leo no ntukuringe antu bakwenda kuleta bena selfish interest na barabati ochiomba bonde bekiau na Kawira atugeje totedia Meru na te kuthugania mantu ja ana baraba utedhu au bamwe orphans bangi batena achari bangi bana so many problems na tutumba kulagana kwingandona tuso andona ba tutedia ndegurweje ndegwankuga tafadhali achari beto begoji ni ndo yambiria ndo kwambirie Igoji na diocese ya Meru igetana mbere ko rwando emu tukarwa mwanka ntuko ya mudia lakini katurombe turenda mantu jageta peaceful tutena dina na ndagwira kare utokorwa na gavana
lakini watiga na kanisa ya Katholiki, atiga na muskabu wetu, na atiga na institution yetu. Nonto no bambirite nyume only 5 months akwambire wiki kala everywhere akiwa kaende sisi hatutaenda. We are there to stay. From 1969 we have been there and we still continue being there. Kiripotera Nteto Shawero, Reakwa Rieto ni Mutugi Kare.